Umuyobozi w'Abaceceni General Ramadan Kadyrov yongeye kwihaniza ibihugu by'uburengerazuba biyobowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwo yatangazaga amagambo akomeye yagarukaga ku bikorwa bya gisirikare byatangijwe n'igisirikare cy'Uburusiya tariki 24 z'ukwa kabiri. Yagize ati: Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Abanyaburayi mukomeje ubushotoranyi bwanyu budahagarara. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntizitaye kuri Ukraine. Joe Biden ntiyitaye ku hazaza ha Ukraine. Kuva ku itangiriro Uburusiya bwabasabye guhagarika ubushotoranyi bwanyu, ariko mwanze kutwumva. Twatangiye ibikorwa bya gisirikare kugira tubereke ubushobozi bw'igisirikare cy'Uburusiya. Turashaka guhagarika ibikorwa byanyu, ibikorwa bibi bigamije kurimbura Uburusiya. Kubera iki Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeza kumva zahangana n'Uburusiya? Twe nk'abakomando b'Uburusiya twiteguye kurwanira igihugu cyacu, twiteguye hangana n'uwari we wese wagerageza kwangiriza ubusugire bw'Uburusiya. Ntabwo tuzigera tubemerera ko muvogera Uburusiya uko mwishakiye. Ntabwo igihugu cy'Uburusiya gikeneye kugendera ku mategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uko ibihugu bimwe na bimwe by'Uburayi byagiye biyoboka imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, imigambi ikomeje kubangamira abatuye isi mu bice bitandukanye. Mukomeje gutangiza intambara mu bice bitandukanye. Twababujije gushinga ibitwaro byanyu ku butaka bwa Ukraine, ntimwatwumva. Tubabuza gukomeza gusatira imipaka yacu, ariko ntimwabiha agaciro. Ariko bakakanya murabona neza ko igisirikare cy'Uburusiya cyiteguye kubasubiza inyuma. Ntabwo tuzigera tubaha umwanya wo kongera gukora ibikorwa bibi mwari musanzwe mukora. Nje n'abakomando banjye twiteguye kubirukana ku butaka bwa Ukraine, kandi nimudahagarika ibikorwa byanyu no ku mipaka y'ibihugu byanyu tuzahabasanga. Twiteguye gukora igishoboka cyose mu nsinzi y'igisirikare cy'Uburusiya, kandi twiteguye kuzamura idarapo ryacu mu bice bitandukanye by'isi nk'igihugu cyaharaniye amahoro n'umutekano. Mwirirwa mubeshye si ngo murashaka amahoro mugateza intambara. Ibi byose twarabirambiwe. Ntabwo Uburusiya buzongera kubemerera gukora ibi bikorwa. Turabasaba guhagarika gukomeza kurunda intwaro ku butaka bwa Ukraine. Gusa ibi nimutabyumva dufite icyo tugomba gukora. Twe nk'abakomando b'Abarusiya twiteguye gufata umwanzuro ku bikorwa bibi mukomeje gukorera ku butaka bwa Ukraine. Narahiriye nyakubahwa Perezida Vladimir Putin ko nzinjira mu murwa mukuru Kiev nkirukaniza inkozi z'ibibi zose, ubundi nkafata kira gikoresho cy'uburengerazuba Zelensky. Mwarabibonye kuva tariki 24 z'ukwa kabiri ko nta wahagarika igisirikare cy'Uburusiya. Gusa ndasaba uburengerazuba guhagarika ibikorwa byanyu, kuko bishobora gutuma igisirikare cy'Uburusiya gifata icyemezo, kandi ndababwira ko iki cyemezo cyabagiraho ingaruka zikomeye. Joe Biden ni umunyabyaha w'intambara ukomeje gushyigikirwa na Pentagon mu migambi yabo yo guteza umutekano muke mu bice bitandukanye by'isi. Ku rundi ruhande kandi Perezida wa Korea y'Amajyaruguru Kim Jong-un yatangaje ko agomba kwifatanya nyakubahwa Perezida Vladimir Putin, ubundi bakarwanya ibihugu by'uburengerazuba bikomeje ubushotoranyi bukomeye mu bice bitandukanye by'isi. Kim aratangaza ko abakomando yemereye Perezida Vladimir Putin bagomba kugera ku kibuga cy'imirwano mu buryo bwihuse, kandi azatanga n'intwaro zigezweho zirimo intwaro ziherutse gukorwa n'igisirikare cya Korea y'Amajyaruguru. Akaba yizeye ko izi ntwaro zizirukana inkozi z'ibibi ku butaka bwa Ukraine. Yakomeje atangaza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeje gukora ibikorwa bibi by'umwijima ku butaka bwa Ukraine. Mu ijambo rikomeye Kim yagize ati: Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigomba kumenya ko atari zo ziyoboye isi. Ubuhangange bw'uburengerazuba bwararangiye. Bagomba kwemera ko ibihe byahindutse, batagomba kuyobora isi uko bishakiye. Niyo mpamvu twifatanyije tugomba kurwanya ibihugu by'uburengerazuba bikomeje kudushozaho intambara. Ubwo igihugu cy'Uburusiya cyatangizaga ibikorwa byihariye bya gisirikare ku butaka bwa Ukraine, ibihugu bigize umuryango wa NATO biyobowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byatangiye kohereza intwaro ku butaka bwa Ukraine. Liyetona General Sergei Shoigu aratangaza ko igisirikare cy'Uburusiya kigiye gutegura igisubizo cyihuse ku bihugu by'uburengerazuba bikomeje kohereza intwaro ku butaka bwa Ukraine. Yavuze ko bidatinze Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu bigize umuryango wa NATO bitazatinda kubona ingaruka z'ibikorwa bakomeje gukorera ku butaka bwa Ukraine. Igisirikare cy'Uburusiya kiri ku kibuga cy'imirwano cyamaze kwakira intwaro nshya zigezweho mu rwego rwo kwihutisha ibikorwa bya gisirikare. Ni mu gihe ibitero bikomeye by'igisirikare cy'Uburusiya bikomeje kwibasira umujyi wa Kharkiv ndetse na Kiev. Imirwano ikomeye mu mujyi wa Kharkiv hagati y'igisirikare cy'Uburusiya ndetse n'abacanshuro ba NATO ikomeje gukomera cyane. Igisirikare cy'Uburusiya kiratangaza ko cyamaze gufata ibice bikomeye by'umujyi wa Kharkiv ndetse mu mujyi wa Kiev ahagana mu majyaruguru ashyira uburengerazuba. Igisirikare cy'Uburusiya gikomeje guhangana n'abacanshuro ba NATO barenze uyu mujyi. Gusa indege z'intambara zakomeje gukora ibitero bitandukanye ku mujyi wa Kiev, aho indege za MiG-35 zasutse amabombe ku mujyi. Ibice by'ingenzi by'igisirikare cya Ukraine bikaba byasutsweho amabombe. Uburusiya buratangaza ko bwamaze kurimbura ubuvumo bwacishwagamo intwaro zinjira mu murwa mukuru Kiev.
Igisirikare cy'Uburusiya kiratangaza ko ububiko bukomeye bw'intwaro bwavumbuwe mu mujyi wa Kharkiv bwarashweho ibisasu bya rokete n'igisirikare cy'Uburusiya kirwanira ku butaka nyuma yo gukoresha intwaro ya MB-20 irasa ibisasu bya rokete bigera muri 36 igasenya ububiko bwari bucumbikiye ibitwaro byavuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ibindi bihugu bigize umuryango wa NATO. Igisirikare cy'Uburusiya kirwanira mu kirere cyongeye kwandika amateka akomeye mu burasirazuba bwa Ukraine mu gitero gikomeye kibaye muri Zaporozhye gikozwe n'indege karundura z'igisirikare cy'Uburusiya za MiG-35. Ku rundi ruhande kandi igisirikare cy'Uburusiya kimaze gukora ibitero bikomeye muri Donetsk aho gikoze ibitero bigera muri 15 mu bice bitandukanye muri aka gace. Igisirikare cy'Uburusiya kizindutse gitangaza ko kigiye kohereza izindi ndege zifite ikoranabuhanga rihambaye ku kibuga cy'imirwano muri Ukraine. Izi ndege zakozwe n'igisirikare cy'Uburusiya zikaba zibarizwa mu kiragano cya 5. Izi ndege zikaba zitezweho guhindura ibintu byinshi ku butaka bwa Ukraine. Ku kibuga cy'imirwano kandi hamaze kugira grenade zidasanzwe zakozwe n'igisirikare cy'Uburusiya, zikaba ari zimwe mu bikoresho bishe bya gisirikare biri kwinjira ku butaka bwa Ukraine byitezweho gukora akazi gakomeye. Ku rundi ruhande submarine yakozwe n'igisirikare cy'Uburusiya, ubwato bugendera munsi y'inyanja bufite ikoranabuhanga rihambaye ryo kurasa ibisasu bya kirimbuzi bigaca munsi y'inyanja bwamaze kwinjira mu nyanja yirabura hafi y'igihugu cya Ukraine. Ikaze nanone ku makuru ya politike na diplomasi ku rwego mpuzamahanga ku munsi w'171 aho tugaruka ku bikorwa bya gisirikare byatangijwe n'igisirikare cy'Uburusiya tariki 24 z'ukwa kabiri ku butaka bwa Ukraine. Ku kibuga cy'imirwano muri iki gitondo igisirikare cy'Uburusiya gikoze igitero gikomeye aho igisirikare kirwanira mu kirere gikoze ibitero by'indege gikoresheje indege za MiG-35. Abakomando b'igisirikare cya Ukraine bafatanyije n'abacancuro ba NATO bagabwaho igitero n'indege z'igisirikare cy'Uburusiya mu kigo cya gisirikare gikomeye kiri muri Zaporozhye. Iki kigo cya gisirikare cyabarizwagamo abacancuro ba NATO ndetse cyakekwagaho kwakira intwaro z'uburengerazuba. Nyuma y'amakuru akomeye y'ubutasi bwa Perezida Vladimir Putin, igisirikare cy'Uburusiya gigafata umwanzuro wo kuhagaba ibitero. Iki akaba ari kimwe mu bitero byakozwe n'igisirikare cy'Uburusiya muri iki cyumweru byashegeshe igisirikare cya Ukraine ndetse n'abacancuro ba NATO kigasenya intwaro nyinshi ku bwinshi, dore ko intwaro zose zikomeje kwinjira muri aka gace ziri kurimburwa n'igisirikare cy'Uburusiya. Hafi 75% zizinjira kuri ubu butaka zikaba zimaze kurimburwa. Igisirikare cy'Uburusiya kiratangaza ko gikoresheje indege z'intambara zarashe misiri 9 ku kigo cya gisirikare cyabarizwaga muri Zaporozhye zigasenya bikomeye ibirindiro by'igisirikare cya Ukraine. Ikigo kinini cyakiraga abacancuro kigatorezwamo n'abakomando bitegura kujya ku kibuga cy'imirwano ndetse kikaba cyari gifite n'ububiko bukomeye bw'intwaro. Inyinshi zikaba zaruhukiraga muri iki kigo nyuma yo kuva mu burengerazuba. Ku rundi ruhande igisirikare cy'Uburusiya gihanganye bikomeye n'igisirikare cya Ukraine gifatanyije n'abacancuro ba NATO muri Donetsk ndetse no muri Mykolaiv, aho guhera saa 12 z'iki gitondo igisirikare cy'Uburusiya cyatangaje ko cyarashe misile zigera kuri 7 ku bigo bya gisirikare ndetse n'utundi duce tubarizwamo ibikorwa by'igisirikare ku butaka bwa Ukraine muri Donetsk ndetse na Mykolaiv. Ibi bitero byashegeshe bikomeye igisirikare cya Ukraine, dore ko abarurwa abasirikare ba Ukraine ndetse n'abacancuro bagera mu 170 baguye muri ibi bitero byakozwe n'igisirikare cy'Uburusiya kirwanira ku butaka. Komando w'igisirikare cy'Uburusiya kirwanira mu kirere amaze gutangaza ko igisirikare cy'Uburusiya kigiye kohereza izindi ndege zifite ubushobozi bwo hejuru ku butaka bwa Ukraine mu bikorwa bya gisirikare. Izi ndege z'igisirikare cy'Uburusiya zidasanzwe zo mu kiragano cya 5 zizeho guhita zihindura urugamba mu buryo bwihuse.